India le China hi mishing tam lama khovel ma hroi tu te an niang hian ma ko sanga ta to ma son na le hausak na ko ma hroi zer zer tu na reng ṭhin an ni hnuaia khovel ron lang thar newcomer USA ṭείνsan huna kan cheng mai pu a India le China ro pui ṭhin na kha kan thengil zota kumzali vel zat ram economy tlantiam ram mutlu an ni nuwa tunan chuan anon har chuak chho le tran to a China phei chu a har na sale zola India hi al har fim kakri lo deuh chau ani he dragon le saipui hi indo lo hian han tangrual le mai jok sela chu to hlel om tu tak zong anani chho the kopang tunula hian Indian economy in China economy dan le kong thui zong chui chho kan tum anga he kan jingkong a hian hretur poi mo ma pian kan ta lang chho zel don ani kan hre dang hian kum tom vak lo liam ta top 10 pon lama om ṭhin India hi tuna chuan poisa thok chok number palina ani le der to a mi hausa top 4 om wang to ni si hi ram hausa chir theiro kan na chuang leilo hei chan le wang soi tur tam tak oma video shana soya khêtah ila tun ma de thilom zia kum sa za ko som ko kum te ka chuan mimal sum la lu zat per capita income hi China in India hian anei sang jok ve tlat peka ni masala tuna zat chuan China per capita income hi alet nga in asang to jok India mi mal kum khat lo choi dollar sang ni zare tang chawa chut ani a chu khovel a hian ramjong jong zinga za somthum parukna ani wa mai per capita nei sang ber Luxembourg ram mi te chuan dollar noi khat le sing ni thok chok ang theu ani thung China per capita income chu dollar sing khat le sang ni ani kum sang za ko som ko lok te ka chuan China hi Indian economy a hian lian hret ma se intia tak alani hemi kum hian China GDP kha dollar thu le ding on za thum samruk ani line India GDP kha dollar thu le ding on za thum sam ni pakhat ani thung kum nga lo le chuan China GDP chu dollar billion za sari sam thum ani to line India GDP chu dollar billion za thum samruk ani a China an thang chak tran kum sang ni lo len chuan China hian trillion economy lo nei man ta chumi omzia chu a GDP kha dollar thu le ding on sang khat chuang ani hemakum vek hian India GDP kha dollar billion zanga hnuaia ala tang tlat hadi hian China economy hi dan ro lovin a thang ta for maia kum sum tu liam ta atiat pui thin India chu ṭείνsan ta hle ani tuna hian Chinese GDP hi India GDP let nga zetalian ani mek tuna India GDP 4 trillion hi kumsom thum vel ta sangni pariat chawa China GDP zat vel ani mithiam tan chu dan chuan China economy le Indian economy in thlona hi kumsom ni zet ani anti hemi amzia chu tuna hian China hi thang to mia lo ta se India hian tuna China economy ang tia thi han ni phatu chuan kumsom ni anga le ngai don ti na ani engtin ngan ti big an putara lo box si Mao Zedong adu danang khan ro rel tarang sezong China hi an thau cho big top lovang le an economy than bulin tran na chu kumsanga zakwa samsari pariat kha ani a amalok kumsanga zakwa samsari proka mawa athi che nu khan hroi tu thar deng ziu pingate an lo langa an puhlui thil ti dik lo zong siam thatna ron tok chawin communism root kalphung te pain an economy anon te zalen chawa China hian kongdik azo chawtran ta ani hroi tu zira ramin mel dang lam amu theidan alang chiang khop mai ram dang te hi na turin special economic zone te an siam thua chumuna chuan zalen takin ram dang company ten na an thok theidon ani Singapore sarkar kalphung zir chiang turin mi singni chonglai me de chu an han tira Singapore ro rel dan kha than ti hle ani China hotel tum ber chu thon chwa thei tur thil siam treu ani hen tuma hian an notlinga khovela thil thon chok nember an ni mek reng ani an phone siam chwat hi han enta ila Vivo Realme Redmi OnePlus Oppo Poco le dangte he kan ma ngai po hian heng phone thi an la hlereng chu ani hi he cha thin en wang ta ila
China ram than vak na hi rei tak pola ni lo ti kan hmu thei anga deng Xiaoping ten bultranin an economy ante zalena chu chuan ra tha chhuah chho zelin heti hian kumsang ni nulama nasatakin an ram economy ron parvul chhota ani China hi India ne na khai khina andang lam na chu an sarkar ki achak big ani party pakhat Chinese Communist Party CCP om top maya andu dan danin ro an rel maya an sarkar changna khian an ram hason na atichak kan ti theyo me India ram ai chuan party sang kan in doloi loya sarkar tharin sarkar lui ti dan anol zel mai sia an policy ai nang thin box silo hi masona tan asisel berlo ani India masona lam India ngai po hi hun rai tak chung economy in kar khip tak thin ani a kumsang zakwa som ko lo ri chuan India economy in chena for top economic crisis atoka foreign exchange reserve ani tlem le a an soi dan chuan kar ni chung dai chau thil lang lu the na khop paisa ani sokar khan alak lu item mangchuak ani bera IMF atangin paisa puk ta hil reng ani kha Indian du thlan tu dang anei talo voin thlenga kan la soi thin economy ti zalen na kha manmon sing hau khan kumsang zakwa som ko pakada khan nei anita India hian kongdik aron zo chove chanta ani China in economy anti zalen kha sanga zakwa som sari pariat ani ti kan sharenga an lofing masashat tina ani chu heta tang hian China aya India ho sak chak jok chan chu kan shemayo me ram economy in kha khip tlat le sarkarin engkim mai athonun vek hi policy thani loti alang chiang le a tuna North Korea taki an entaila eng an thlen thelo khima China aya India dinhmun that jok na India and China laka hian advantage pakat anei chu natok thei rol kumlamano pong anga jok na hi ani India sarkar hian hi thiam taka man thei phot chuan India mail didanglam thei tu ani tun din muna India kum chorwal hi kumsum ni pariat ani line China chu kumsum thumle pakwa ani a an pawalai nu walai thuau to tina ani chu hai esan pakhat chu fa pakhat chau nei phalna one child policy anti kumsang zakwa som sari pakwa anti trankha du aina hlotling ma kumsang ni sompanga kha policy ka ti topin sani somni pakata trankhan fa pathum nei phal ani to a sokar khian fanei tam changkan na anti chaule chiam na nga anna lotling review lo aramok sa hri anti mai fa nei lova na tho ngot an vei chove ta te po ani nge hetianga mishing an pun tlem rang chuan kumsani somnga chuan mi puizong zong zenga za som thum ki tar kumsum buk chunglam ani to mai dona tar pension le tar enkolna suman sen chu angai ga tunan Japan din munanga khian an kal chau shat mai don ani Chalai na tok thei rol anon tlem chho tialanga hei an thil siam chu konga ngong anei thui thei hle ani manang khan India hian naw piang chu tolo ma se tunhuna hi chuan apung zongin alakal ri zela kovela chalai na tok rol nga berram alani reng ani hei takhi sarkar hian aman thiam angai ta ani tunhuna hian India ram working population kumsom panga tanga kumsom palin kar hi za somruk pariat zat ani a chumi amja chu na tok lei thelo ain na la tok thei khopa la chak tha an la tam jok ti na ani in kai shoi na tha in ziti na tha te om pot chuan hen tok rual ani tam na hi India ti hausa tu ani thei rang ani tunun a hian India hi major economy zinga thangchak ber ani meka thillom om tak chu ani phot mai kong dik azo me ka ni ti tilang tu ani China te hi man de wang khan an chang fo to lova an thanero anget thungani India hi top 3 economy aloni thoi nga turom chun chu USA le China ani mai to ang anram thana person hi sanglo ma se an economy hi halen to ema wang hian phak mai ro anarsa de don ani kumzali lok liam ta khachuan India hi lalro pui akbar te rorel thim na zara khowelaram house ber ani top maya Sajana ten mani nupui tharatan tun lai sum tun zonga chutin dollar billion khat ho zat sum seng in Taj Mahal an siam rup mai boka ho satak anne khati hun lai ka tun lai anga globalization khovel alani lo wang khan an line polo ema ramdang ten Indian shedan lar berchu
Ano sa leni ti khani India ho sakna khan khotlang ho chil atiputa Portugal, Dutch, France le England te chu in sum zo lovin anon lut tange ya England an ding changta ani kha khang mingo ho kha veira sang mai nain thla pung zela an chak tol tola achunga tangin India kha an ei cheta hiu maya kumzani zat no chuan khamlo tak chungin ka ho mai tang tin an chuak ta rama an chu meu chuan India chu ru ro an ni man thang ani chu India dinhmun dik tak ani India chuan bul an tran le tapova mani ro rel hnuaia kumsom sari zat om le hnuah chuan dinhmun thatak le ma kho eng taka lo ding le theita tun hi kan lo thleng ta ani